республика бут тебер сүрәгәр биге бүгүн бүлүләр оны сунтар улустара илән сагалан ыппыт үтөкен учуталбыт краевед үле героя Петр Хрисантович Старобатов төрәбите 100 бөһөн сылгаран Аллах тәрәһеннәр бит үрдүк тахымга өрөкөтөгө лүләхтик элбәхки тогорулах тәрәһеннәр астылар быстапка арылынна ол быстапка бут бу ыйыбыха бар жан көрүтүгөр туруга онон бары келен быстапканы көрөргүтүгөр саңаргыткер ыңырабыт онна бу үчүгей кини үлетин арыяр сырдатар үчүгей киниге тагыста бу именно эдеритчакка устужоннарга оголо осколо оголоргар билген элбак ого НПКга доклад оңорон кытталлар онон оголорго аналлаг үчүгей киниге тагыста ден бигин хасергайты бит онон бу киниге неме устужоннар осколо оголора ылаңыт туханның онна бу түмүктүр терәхимит сака театргар торжественный республика общественная кыттылак муньяга үрдүк тахымга аспытынан наха сүргебит көтөгүлүнна Петр Хрисантович ата үйеттен үйяга эдер көлөнага үйетитилле турууга ден эренебит.